Ki Khubor Ka Bate Se TV. Kwah University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Nagajing siya Pynïap jong kuwi Hynmen kebelasan pesau senam karta kebelatip kerteng kum ke Sushila Devi ki pulit kelalap ten roy halor kani ke kampentrim. Haga pesdang jong jing tokin ki pulit kelakem ke persakurem jongka kebelatip kerteng kum ke puja bak de ke para jong ke puja kebelatip kerteng kum ke kamla. Hadi gini ki pulit kelasiat penim yu samla jong ke kamla u anil verma bak kelakem ya u. Ki pulit lagi thok ba kini laingun kelaplan kumnu ban Pynïap ye ka Kiaw jong ka puja baik lalu te ye ke jeneng kesiar ke besyongdor kuma pralak tingka na ying jongka. Kini gadi kajing jia ka belajar ha ka shnong kum haria ha Kynsi jong jela Uttar Pradesh ki pulit lagi jing tip bau anil verma umun ban le bore kita ke jeneng kesiar syaying ki baying jong u ki badan ha ka wepat ka shnong kum ta kila apa shiteng lenti henre marsinyo i ya ki pulit lesiat yaki bat kiru kelepan pai kala bat ulam mensau. Hakajing toket ke babanya ki pulik lagi thu bahadir ke jing klat no jong lok ya ka bala suba bau sya Pynïap ukthau ka puja u ajay sing ulai alam no ya ka shalayeng ban sumar sukher hi maki ya ka. Hende ka puja ke le samla bat ka dan jing ade sop penban baru Hynmen Kynsi la jong u kalyan sing hendre tang hading ka tuk ani por layap no bat kejingam jong uru kedai kebadan jing subas niu ya kabala suba bau sya Pynïap hendre ki pulit kemlak sai kum tahadien kejingam jong u kedan jing ade sop pat sa uwe par u Hynmen Kynsi u santosh u beladan lakalok lagi khon kalau jong santosh karajini kelayo jing tep ya kata bat kalami kejingania hendre wat lakataru kejing ade jongki kadang beteng kum ta karagini kelap het no syayeng kebela jong. Hading kini ke puja kalau yo lekman bat kelas dang lek try bat ke Pynïap iki Ngut kishipara bakin dino ya ke jaka ke ban 0 san akar ya ke bamar shiteng nak ke pisah ke bami kepan bantik jakana chogwalior usan tos baru aje klemenjur ya kani hende ke kemi jongki ke Sushila Devi kamsha bakin de ke puja ke labita de ke Kiaw lajang bat ke pelan kumnu ban Pynïap ya ka Namar baka penwet ya ke jing tungu jongka. Kum tahadim ladat Pynïap harengkat ke jingrap jong anil verma bat ke para jongka ke kamla lalu ti ke jindeng kesiar ke besyong dua pralak tingka nang ta ke thok ke badan haying ru ke ja bat kuwe ke pistol ke ja na yeng hindi hadim layo kem yaki ki pulit kelalap yang yakini baro. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.